Di çarçoveya xebatên Rêveberiya Xweseriya Demokratîkên ji bo hêsankirina vegera koçberan, îro koma duyem a koçberê li kampa Mehmûdlî ya kantona Tebqayê ber bi herêmên xwe ve birêk ketine. Koma duyem a koçberan ji 15 malbatên ku hejmara wan 55 kesin pêk tê. Ev koma koçberan ji şîniyên gundewarên Humus, Hema, Heleb û Dêra Zorê ne. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ji bo vegera vê komê 14 kamyon, 6 mînîbûs û otobîsek terxan kiriye. Koma yekem a koçberan ku ji 10 malbatên ji gundewarên Dêra Zorê, Humus û Hemayê pêk dihat, 26 tebaxa îsal ji kampê derketibûn. ام نها لکامپا محمودلی نه جبو کو ام کوما دویمین ا کوچبران به انسیاتیفکه بشینن مالی وان اف کومجی به افکاری کمیسریا بلند ا پنابران ان نتوین یک بوی تبری خستن کرن بریا روخینا رژیم باسه 1900 مالبات لوی کامپی جیان دکرن لپشتی روخینه گلک مالباتن کود کامپی ددمان بری خودان باجاری خو ام جیو کریو بریا کامپی جئر كيميكو ام فقرافان كوچبران جوان را هيسان بكن. نستقبل هذه العائلات من أجل تسجيلها